नमस्कार। आज आम सकाळर खाद्य है पखाल आउ ये पुई शाग चिंगुड़ी भजा देखु मो बैक कैमेरा मु करे लेंबू पियाज पुई शाग भजा पखाल भात चलतु खाइबा। ମାନେ ପଖାଳ ଖାଉଛି ନା ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଖାଲି ପଖାଳ ଶାଗ ପୁଣି ଶାଗ ତରକାରୀ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଶାଗ ତରକାରୀ କରୁଛୁ। खाऊची बा